Kaski kerpan ya tinom sendor jong kalawe, jinglen labi jovki, ban kelep nyimdai. Natara ngosong ba, kadai bandon ke interview kada ba perking ba. Bar ki ban interview ki expert ban syang turuk ki dai bandon ki ba mri bisu pick up yanu tu ban syang turuk interview board. Pi ke por jing tung tenga. Tadi klik dengan klik lah, mula so far tu kena. Tewan with due respect, kita pun play ke MPSC tu kami ikut kubur mo. Kajing kenok, kajing ketok, kalau kalau kanu bersya tak tip maki, hari kajing kenok adon. Take education kalau pun tahi. Anjin dala hari ke por mentahi, lelaki interview ke board ke don haman laki school ke na board dari taki brio ke tip ke bersyampangi subjek ke fair kan. Mendai tanah ada waka sponsoring body ke don kan thong dari ke bomon kan. Tapi numio quality kan. Banyo ke quality teaching, kamor ke barang kong ke quality input kan. Nang no kena punya quality input. Kedeki quality teachers, qualified teachers. Di banyo itu quality but qualified teachers pi banyo nang no pada. Kali benar ka quality pi. Ka pi kena do san really categories. Kamal ajar kerteng mana ke different ka kam ke jo. Tementara ka pi kawan siap tidak itu ke sarkar ke isu. Pi invest ha ka education. Mentah kan lut cibon. Henry ka state executive kan saruspa in terms of human resource. Kabangi salah banwan pai Biang saya katakan bakari ka education hub kan. In sayo ada kata ka lost glory jungi kan. Kata ka Jingsiew ke jing perkat junga Nonghikai te kala bandai kala ban numdai ru katakan mat ya analyze daki bakam halor ki batip ki basautu ki basampang. Kaski kerpan ya tinom sendor jong kalawe, jinglen labi jovki, ban kelep nyimdai.